Dr. Đorđe Jelić je lekar košarkaške reprezentacije Srbije, a tema je akutne sportske traume kolena. Kako ih dijagnostifikovati, razumeti i preventirati? Dr. Jelić, izvolite. Poštovanje, dobar dan, ja sam dr. Đorđe Jelić. Ja bih uzeo taj mikrofon iz krenuo da se maknem iz ovog čoška i da razgovaramo malo drugačije. Može? Neki, dobro. Ovako, poštovanje. Ja ću koncept predavanja napraviti tako da ćete prvo vidjeti jednu moju medicinsku studiju, preko nje ću se truditi da pređem tako što vas neću previše angažovati, a onda ćemo iz te studije shvatiti neke zaključke i onda ćemo preći na pointu koja je zapravo ono što je naša zajednička tema. Znači, akutne sportske traume kolena, kako ih dijagnostikovati, razumjeti i prevenirati. Idemo dalje, ako nije, mogu da vas zamolim da idemo dalje. Znači, šta sam ja uradio? Prvo ću da vam dam jednu jasnu slikačku. Molim vas svetlo malo da ugasim, da bi svi mogli da prate slajdove. Ja mislim da je... Ja se izvinim, možete? Izvinite. Malo previše svetlo ovdje, pa ne verujem da možete baš da pratite ove teksture. Ok, bravo. Znači, šta su povrede kolena? Su među najčešćim povredama u sportu, najveći broj ortopedskih intervencija su na povredama kolena i naravno, što se više ljudi bave sportom, to su povrede muskuloskeletalnog sistema češće i upravo to je ono što nas zanima. Idemo dalje. Šta je tu? Gde uloge magnetne rezonance? Ja sam zapravo doktor koji se bavi snimanjem generalnom dijagnostikom povreda kolena. Radio sam studiju na magnetnoj rezonanci na 100 sportista povrede kolena i onda evo kako sam je išao u tu svoju studiju. Algoritam svakako nije prvo mjesto magnetna, prvo dođe lekar, pogleda, napravi palpatornu inspekciju, analizira fizikalnim pregledom povredu kolena, pa tek se onda odlučujemo da ćemo raditi magnetnu rezonancu. Zašto je ona lijepa i dobra? Zato što je preskočila onu nekadašnju dijagnostiku artroskopskim invazivnim ulaskom u koleno, te odmah poslije toga opet moramo zadržati to koleno na nekoj rehabilitaciji i tako dalje. Idemo dalje. Prednosti magnetne rezonance su i te da magnetna rezonanca je jedina dijagnostička metoda koja može da snimi unutrašnje strukture kolena, a da pritome ne ošteti i ne naruši jednu anatomsku strukturu kolena, znači ni čavu, ni bilo šta drugo. I možemo, znači, potpuno jasno doći do analize svih unutrašnjih, pre svega prednjokrštene veze i meniskusa i hrskalice, što nas u principu zanima. Idemo dalje. Ovo je sada materijal i metode u mojoj studiji, analizirano je 100 pregleda magnetnog rezonancom kod sportista, pregledano je 76 muškaraca i 24 žene, starosna dob od 12 do 46 godina, prosječna starosna dob 25 godina. Idemo dalje. Struktura uzorka. Ja imam ovdje pokazivač, ali sam već isprobao da on nikako neće moći da radi na ovoj daljini. Prema starosti mi možemo zaključiti da ovdje stvarno imamo jednu populaciju koja je vrlo reprezentativna. Zapravo mi imamo 77% ispitanika je bilo mlađe od 30 godina. Da se razumijemo, nisam pregledao samo profesionalne sportiste, nego i rekreativne sportiste i samim time imamo i ovaj procenat koji je preko 30 godina, koji su svakako zastupljeni mnogo više u rekreativnom sportu. Idemo dalje. Prema vrsti sporta, očigledno da sad možda je to igra slučaja, možda zato što jako puno sarađujem sa košarkaškim klubovima kojih ima jako puno u Beogradu, pa sam imao najviše košarkaša, zatim sam imao fudbalere kao što vidite, zatim slede ispitanici koji se bave skijanjem, rukometom, odbojkom i tako dalje. Znači, dominiraju fudbal i košarka što se tiče povreda kolena. Da se odmah razumijemo, možda to nije potpuno iskrena i jasna slika, zato što realno povrede kolena su izuzetno česte i u rukometu, samo njih nije bilo tako puno. Zašto? Zato što svi naši dokumentaši su većinom u inostranstvu i dečaci i devojčice. Idemo dalje. Parametri koje smo analizirali, ja ne moram vas upućivati u šta smo sve ulazili, znači koštana modrica, izlivi, prednja okrštena, zadnja okrštena, meniskusi, lateralni ligamenti, medijalni i sve ono što mi analiziramo na magnetnoj rezonanci, sve je to analizirano i ušlo u statističku tabelu. Pogledajmo dalje kako smo do toga došli. Može sljedeće. Šta smo analizirali?
Da li je u kojoj periodu? Išao sam preko nalaza koštane modrice, to ću vam objasniti zašto sam ga analizirao. Koštana modrica, to vam je jedna situacija u kojoj je došlo do traume kosti, a nije kost pukla. Jako lijepo definiše mehanizam traume, zato što analiziram koji segmenti kosti su se sudarili. Ono što je zanimljivo, što je svima nama jako važno. Mi smo malo čas imali pitanje šta su to deca u sportu. Šta god da su deca, i kad imaju 25 godina, opet su nečija deca. I jako, sjetite se sebe, vi koji ste malo stariji, kako ste zapravo bili klinci sa 22-3 godina, to su nama vrhunski reprezentativci. Šta mi dobijemo? Dobijemo sportistu sa 20 godina, sa 17 godina, koji je dobio povredu prednje ukrštene veze. Ok, dođe Milanko, operišemo tu prednju ukrštenu vezu, ide dečko nazad, igra košarku, i on je to, na primjer, imao sa 20 godina. Ako je imao nalaz koštane modrice, on će sa 30 godina 90 ili 70%, opet je veliki procenat, verovatno će imati rane degenerativne promjene kolena. Znači ja sad pokušam vas da animiram kako ćemo mi da razmišljamo, kako da preveniramo uopšte taj sistem povreda u kojima ćemo mi imati mladiće i devojke koji imaju sa 30 godina kolena kao bake i deke. O tome govorimo. Znači sad, to je jedna stvar, koštana modrica je zbog toga bila jako interesantna, meni zbog mehanizma traume, zbog drugih stvari, ali govorim vama zašto je ona važna. Dalje, pri kojim sportovima se nalaze ekstenzivne povrede kolena sa nalazima i koštanim modricama i sa povredom prednje ukrštene veze. Znači sad idemo ciljano na prednju ukrštenu vezu i dalje bilo je zanimljivo da vidimo incidenciju traumatskih lezija kod mladih u sportu, da vidimo kakva je tu distribucija. Idemo dalje. Ovu definiciju koštane modrice gotovo da sam dao, znači jedno od 4 tipa preloma koji se javljaju u ljudskom telu, ostale su stres frakture, osteokontrolni prelom i prelomi kostiju. Šta imamo u koštanoj modrici? Imamo koštane trabekule, ja ne znam koliko vas da zamaram trabekulima, znači imamo korteks kosti, unutra imamo onu kao armaturu, koštane gredice. Kod koštane modrice je došlo do preloma koštanih gredica, a onaj korteks okolo nije slomljen. Tako da je zbog toga tu u pitanju jedna mikrofraktura kosti. Idemo dalje. Ovo samo dajem da bi sebe legitimisao, ja sam 1-2 godine bio drugi po čitanosti sa nekim radom na ovu temu, na internetu, znači u oblasti kojom se ja bavim, koleno i koštane modrice i magnetna rezonanca. Znači postoji vrlo ozbiljno praćenje ovakvog rada na naučnom nivou. Idemo dalje. Evo kako izgleda, sad mi pokazivač stvarno dobro došla, ruptura prednje ukrštene veze. Jedna sekvenca, druga sekvenca, ovo je definitivno rupturirana prednja ukrštena veza, ACL. Idemo dalje. Evo kako izgleda koštana modrica s strelicama, pokazujemo ovo belo, mjesto gdje je došlo to, žute strelice pokazuju trenutak povređivanja i pucanje ovog ligamenta, vidite kako je ova linija iznad gornje žute strelice, pokazuje prednju ukrštenu vezu gdje je on pukao. Tako da koštana modrica meni daje sigurnost da je vjerovatnoća da je prednja ukrštena veza pukla veća i jasno mi definiše mehanizam traume koji najčešće valgus sa rotacijom, gledajte u moju desnu nogu, ja se izvinjavam, valgus sa rotacijom i onda dolazi do lateralnog kompartmenta, znači lateralni kontrum femura, lateralni tibijalni plato, oni se ovako sudare i to je najčešća pozicija, pogotovo u košarci, zapravo kod onih preko 70% nekontaktnih povreda gdje dolazi do rupture prednje ukrštene veze. Dalje ćemo da gledamo, sad imamo raset meniskusa na ovom ovdje, ovaj zadnji rogić crni, vidite meniskusi su pokazani na strelicama, tamo na levom. Ovdje nemam strelice, ali na ovom zadnjem rogiću vidite liniju, to je raset meniskusa, idemo dalje. I sad sam ovdje napravio tabelu šta smo mi zapravo našli, kakve smo podatke analizom dobili na tih 100 sportista. Najviše naravno smo imali izliva, svako povređeno koleno odreaguje se izlivom. To nije strašno, ali šta je sledilo iza toga? Po statistici najviše je bilo koštanih modrica iza toga. To je jako velika cifra, idemo dalje na sljedeću stvar, ali ono što je zanimljivo, koštane modrice kod akutnih povreda kombinovane su pre svega, znači one nisu same, one su obično kombinovane sa povredama prednje ukrštene veze i meniskusa,
i one su, ono što sam već jednom pomenuo, značajan faktor za formiranje kasnijih patoloških nalaza osteoartroze. Ovdje su neki autori koji su također to potvrdili. U našoj studiji incidenca nalaza koštane modrice bila je 51%, znači preko 50% pacijenata sportista sa povredom imalo je nalaz koštane modrice. Asocirajte, obično taj nalaz ide u rane degenerativne povrede. Znači preko 50% od nas kad se povredimo na kolenu, dođemo na magnetnu rezonancu, nije svaka povreda jednaka, imamo koštanu modricu, imat ćemo vjerovatno i ozbiljne probleme za 10 godine. Idemo dalje. Stalno vas vraćam na tu temu da bismo ušli dublje, da bi bilo zanimljivo. Zašto zapravo sve ovo pričamo? Udruženost sa povredom prednje ukrštene veze, naša udruženost koštanja modrice i prednje ukrštene veze bila je 75%. To je vrlo signifikantno, svi koji se bave naukom prihvate to kao signifikantno. Idemo dalje. Brojnost koštanih modrica znači povećava pouzdanost nalaza, da imamo i povredu prednje ukrštene veze. Idemo dalje. Koštane modrice i lezije meniskusa. Ja sam napravio jednu studiju gdje sam imao visoko signifikantnu udruženost sa povredom meniskusa, ali tad nisu bili sportisti, nego su je bila generalna populacija. Što mi je bila starija populacija, tu sam imao više udruženosti sa meniskusima. Dočim da sam imao jako jasno definisanu populaciju isključivo sportista, to je samim time populacija bila mnogo mlađa. I onda, ako imam akutnu traumu, znači prvu traumu neku u njihovom životu, nisu im stigli meniskusi biti toliko oštećeni. Tako da kod mlađe populacije se često desi da imamo povredu i prednjih ukrštenih meniskusa, ali nemamo povredu meniskusa, makar ne toliko značajno da bi statistički bila analizirana kao gotovo neminovna udruženost. Ima, ali ne statistički značajna udruženost. Idemo dalje. Prognostički značaj, sad ovo bih molio da zapamtite, prognostički značaj prema analizi studija rađena 2012. godine, Potter i saradnici, u periodu od 7 do 11 godina nakon povrede, rizik od gubitka hrskavice 50 puta je veći nego na početku. Kod onih pacijenata koji su imali koštanu modricu na lateralnom kodilu femura, gdje imamo najčešće, 30 puta je veći nalaz ovih lezija na hrskavici, znači osteoartritisa, kod onih koji su imali leziju na pateli, 19 puta na medijalnom kondilu femura. Idemo dalje. Ovo neću da vas zamaram, ovo je biohemijski, biološki i ćelijski proces tog programiranog odumiranja hrskavice kod onih lica koji su imali koštanu modricu. Idemo dalje. Učestalost nalaza koštanih modrica po sportu, znači opet je fudbal na prvom mjestu, rukomet je na drugom mjestu, skijanje na trećem mjestu, na četvrtom mjestu je košarka. Idemo dalje. Prema broju godine ispitanika će biti interesantnije da vidimo na sljedećoj tabeli. Ova tabela. Pošto sam imao nekad u ženskoj košarkaškoj reprezentaciji, meni je jako interesantno bilo da analiziram ovu vamo zelenu grupicu, to su devojke, u plavoj grupi su dečaci. Molim vas da analizirate da su pikovi incidence i za plavi i za zeleni ispod 20 godina. Da se slažete, vidite da su. Znači, u toj grupi, pogotovo kod devojaka, ispod 20 godina, tačnije ovdje negdje između oko 17, tačno po sredini, ali vidite tamo, 7 devojaka mi imalo tu leziju. Dominantna grupa, poslije toga nemamo značajan pik incidence povrede kolena kod žena. Kod muškaraca imamo, znači, između 16 i 22 pika, ali oba su značajna, i poslije nekada 28-29 godina, znači, već bismo mogli reći pred kraj neke ozbiljne košarkaške i zapravo sportske karijere, sljedeći pik incidence značajnih povreda sa povredama prednje ukrštene veze. Idemo dalje. Ako kažemo da su Amerikanci dobro radili statistiku, onda imamo negdje oko 40 miliona mladih koji učestvuju u sportu. Kod njih je oko distribucija muškarci i žene bila, znači, do 73% muškarci, najmanje 26% žene. Kod nas je bila slična. 76-24% zastupljenost u našoj studiji. Idemo dalje. Idemo dalje, bit će jasnije. Ja mislim da, pošto već nemam pokazivač, ne mogu vam ovako tumačiti one grafikone, pa je onda tekstualno jače da prihvatite informacije. Oko 35% muškaraca je imalo povređen u mojoj studiji, imalo povredu prednje ukrštene veze za prostoru,
a oko 45% žena imala povredu prednje ukrštene veze. Dobro, ovo je zanimljivo, zato što u mnogim studijima na svijetu kažu da žene imaju 4 pa i 8 puta, a u najmanjem broju slučajeva 2 i više puta, češće povređivanje prednje ukrštene veze. Ili ja nemam zanimljiv uzorak, ili sam ja imao previše pravih sportista, što je vrlo zanimljivo, jer što je bolje sportista utrenirati, to su mu manje povrede. Znači, vjerovatnoća je, mislim, ovo drugo, da sam ja zapravo previše radio sa sportistima. Pa zato nemam tako visoku razliku u stepenu povređivanja muškarci i žene. Jer onaj koji je bolje utreniran imaće manje povreda. Da sam imao više nekih devojčica koje povremeno trče po ladi cigana i pa krenu da igraju košarku, pa se povređuju, toga bi bilo puno. Doći meni se stvarno uglavnom javljaju sportisti. Idemo dalje. Opet, znači, ruptura muškarci u odnosu na žene, znači 2 pika incidence, to smo pomenuli, 20-25 godina, i ove devojčice koje smo definitivno utvrdili da je pik incidence bio dominantni u grupi do 20 godina. Idemo dalje. Profesionalci u odnosu na rekreativce, ponovo da ne bih tumačio bez pokazivača, idemo do tekstualnog tumačenja ovog, ponovo profesionalci, pa muškarci i žene i tako dalje. Evo ovo ćemo. Zapamtite zanimljivu i potpuno jasnu sliku. Dvostruko češći nalaz lezija prednje ukrštene veze je bio u grupi rekreativnih sportista u odnosu na profesionalne sportiste. Znači, mi imamo ispitanike za nalazom košarne modrice, 19% su profesionalno bave sportom i isti procenat je kod onih koji su rekreativci. Ali, mi imamo duplo, znači na prvi pogled bismo rekli da imamo iste procente, 27-24, imamo 19, rekli bismo da u istoj meri dolazi do lezije prednje ukrštene veze bez obzira da li su u pitanju jedni i drugi. Međutim, uzorak nije jednak, imamo 65% odnosno na 35%. Realno to je skoro 50%, 2 puta je manje rekreativaca, a isti procenat prednje ukrštene veze, što znači duplo više rekreativaca. To su te zabune sa statistikom koje jasno pokazuje razlog toga. Razlog toga je znači nedovoljna utreniranost. Tako. Sad ponovno, znači ako ja nemam tako puno kod žena povreda, a imam puno kod rekreativaca, ponovo, stalno razmišljamo zašto oni nisu dovoljno spremni za neku vežbu i dolazi do ozbiljnih povreda. Idemo dalje. Zaključak broj 1, incidenciju sam naveo, incidenca efuzije, koštane modrice, prednja ukrštena veza, gotovo identičan procenat sa koštanim modricama. Za nas koji se bavimo sportom potpuno je svejedno da li imate parcijalnu rupturu prednje ukrštene veze ili imate kompletnu rupturu prednje ukrštene veze. Profesionalni sportista se ne može baviti sportom sa parcijalnom rupturom prednje ukrštene veze. Potpuno je nemoguće da njegovo koleno zadovolji potrebu pravog sporta. Oštećenja MCL, medijalni kolateralni ligament, su do 40% i meniskus je oko 25%. Idemo dalje. Zaključak broj 2. Znači, oko 63% pacijenata ima rupturu prednje ukrštene veze od onih koji su imali koštanu modricu, to je po H kvadratu značajno. Idemo dalje. Zaključak broj 3. Nismo imali značajnu povezanost prednje ukrštene veze sa koštanim modricama, meniskuse sa modricama. Idemo dalje. Zaključak broj 4. učestalost, skijanje najviše, rukomet potom, zatim fudbal i košarka je tek na 4. mjestu. Idemo dalje. Zaključak broj 5. Vreme povreda u ranijem životnom dobu kod žena nego kod muškaraca. Ono što je zanimljivo, bukvalno 2 godine ranije. Ako se sjećate nekih predavanja vezano za stres frakture, uvijek se pominje da kod devojčica bukvalno 2 godine ranije dolaze stres frakture u odnosu na lezije kod muškaraca. Vrlo interesantno poklapa se i sa prednjom ukrštenom vezom. Idemo dalje. Zaključak broj 6. Kod rekreativnih sportista, znači imamo duplo više povreda prednje ukrštene veze. A to su neki zaključci. Onda sam ja htio da proverim jesam ja negdje možda zeznuo stvar pa imam tako jasno fokusiran pik prednje ukrštene veze kod devojčice. I onda sam cijele prošle godine skupljao te devojčice koje mi dolaze iz košarke,
evo sezona 2013-2014. Ovo je što sam ja pregledao devojaka iz košarke u mojoj praksi. Znači, nemam sve informacije od vas, imam samo iz moje prakse. Pregledao sam 13 košarkašica, od kojih je 9 imalo rupturu prednje ukrštene veze. 4 nisu imali rupturu. U 3-4 su Bijelica iz Crne Gore, Ana Dabović, Tijana, igra centra u... Ajduković. Nije Tijana Hajduković, Malova igra u Koraču centra. Rajković. Sad ću se četiri koje sam zaboravio. Znači, ovi devojčicama koje su male, ne znam imena, sa rupturom prednje ukrštene veze su starosna dob od 17 do 20 godina. Pazite, sve koji su imali rupturu su bile od 17 do 20 godina. Prosjek je bio taj koji sam vam napisao. Ove ostale nisu imale povredu prednje ukrštene veze. To su bili meniskus ili malo grskavica. Jovanović nije Tijana, nego kao... Tijana. Dok se setim, nije Tijana. Bravo. I još jednom smo, znači, još jedna studija potpuno potvrdila ono prethodno, je li tako? Idemo dalje. To je mene definitivno uverilo u ovom što je moja tema za vas. Ovo je tema prethodno bila za doktore, za analize, ovo je tema za vas. Ovo je sad naša zajednička tema, nas ljudi koji se bavimo sportom i imamo jasnu sliku u glavi. Bavimo se košarkom, trenutno je vrlo nepopularna, imamo jako crnu sliku, povređuju se deca, nisu slikana, nisu popularna, nema ih na televiziji i tako malo, sve ono što je jako važno i jako slatko, nemaju male lepe šalciće, devojčice da budu zanimljive, muškarci će moći zahvaljujući ovim rezultatima svjetskog prvenstva, devojčice je teško motivisati košarku. Sad mene ta populacija jako zanima, pošto sam njihov doktor. Kako ćemo mi prevenirati povrede i kako ćemo ih spriječiti da budu povređeni i samim time postići mnogo veći kvalitet i mnogo manje će se roditelji plašiti da nam daju djecu u sport ako nema tako visokog stepena povreda. Ovo je moja preporuka za vas, a vi razmislite da li smo u pravu zajedno ako je izanaliziramo. Preventivne mere. Preporučujemo da budući rad na prevenciji povreda prednje ukrštene veze kod mladih sportista treba usmjeriti na protokole i sad ono najlepše, to je vaš deo posla, vi ste većinom defaultci, to su protokole obuke za propriocepciju i vežbe balansa kao komponente neuromišićnog programa obuke sportista. Pa mala šema kako je to povezano iz mozga nam idu motorne naredbe za mozak, za mišiće i onda imamo senzorne reakcije koje nam opet vraćaju informacije mozgu i mi se tako zapravo krećemo. Ajmo dalje. Sad, podsjećanje za one koji su možda zaboravili, koji nisu znali šta je propriocepcija. Trudio sam se naći prave reči koje su vrlo jednostavne za prihvatanje svima nama. To je sposobnost tijela da se osjeti kretanje u i oko naših zglobova. Receptori u okviru različitih struktura u osnovi šalju signale i upućuju na stanje kao što su istezanje, kompresija, napetost i tako dalje. Znači, lokomotorni sistem je podsvjestan i često refleksivan. Ja mogu ovdje da hodam i da gledam vama koliko god hoćete i svima vama da mašem, neću se saplesti. Ali, sportista ima mnogo složeniju radnju od ove, je li tako? Znači, mi moramo njegov lokomotorni sistem da dovedemo na jedno mnogo veće stanje od ovog kako mi šetamo, držimo ruke na leđima. Znači, mi možemo svjesno utjecati na taj naš refleksni sistem tako što ćemo koristiti proprioceptivni sistem, tako što ćemo ga vežbati, obučavati i poboljšavati. Još par sljedeći slajd, da bismo još... Znači, propriocepcija nam omogućava da znamo gdje nam se u prostoru nalaze udovi, jer da pritome ne moramo da gledamo njih što je važno. Jer o čemu se radi? Naš košarkaš ima situaciju u kojoj gleda u koš. Cilj mu je da pogodi koš. Trudi se da ne bude fauliran, trudi se da se snađe u vremenu i prostoru, pritom ga ipak neko na kraju gurne i on treba posle svega toga da ima jasnu situaciju da pravilno doskoči. To uopšte nije svejedno, izgleda vrlo lako, ali pošto je tu jako veliki broj radnji koje su kompleksne, on će svakako, pošto uopšte ne gleda u pod i ne razmišlja o doskoku, on ima jasan fokus mu je tamo negdje iznad ruku
najslabija karika u lancu će biti taj doskok. U toj situaciji. I u toj kompleksnoj radnji taj doskok nas zapravo najčešće dovede u situaciju da mi iz jednog banalnog trka ili banalnog doskoka dobijemo čovjeka koji se samo spustio na zemlju, šta je bilo, kukla je prednja ukrštena veza. Vrlo često to uopšte ne izgleda dramatična situacija, bude takva povreda. Znači, kako da vršimo te složene pokrete, tako što ćemo poboljšanjem motoričkih performansi naših sportista smanjiti rizik od povrede. Da li se slažete? Ne znam, ali ću probati još malo da vas uverim. Ajmo dalje. Sad, koje su komponente i koje su lokacije? Centri su u kori velikog mozga, preko nekog limbičkog sistema i preko, pre svega, vratnog dela kičme, gde najveći broj proprioceptivnih receptora, šaljemo signale u mišiće i u ligamente. Potpuno nesvesno, ja sad mašem ovom rukom. Zašto? Zato što negde mi je ubedljiva slika da ja treba sad da držim ritam dok ja govorim. Verujte, nisam razmišljao da vam mašem rukom. Ni vi ne razmišljate što meni klimate glavom. Je tako? Sve stvari radimo te mehanički. Sad, stvarno bi bilo lepo da ih uvežbavamo. Idemo dalje. Imamo nekoliko problema, ja sam izdvojio 3. Mislim da su ova 3 jako važna. Pre svega sad ovaj problem imamo ovdje kod devojaka. Šta je valgus pozicija, to su vam ove X noge kod devojčica i pravilan atletski stav. Iz ove valgus pozicije ja ne znam nikoga ko može da ode u čučanj i da se vrati nazad, a da mu guza ne prevagne dole, nema šanse da se digne. Znači, mi moramo prvo da devojčicama ispravljamo valgus poziciju, to vi bolje znate kako da ispravljate nego ja. Idemo sljedeći problem koji imamo. Ovo je meni veliki problem. Ja sam potpuno šokiran da niko ne radi sa decom na nečemu što je jako važno, a to je pravilno kretanje. Vi ih učite svemu, i taktici, i ne znam čemu sve učite kao treneri, ali po meni je jako važno da ih naučite nešto što je pravilno kretanje. Koje su uglovi, kako se treba stati na podlogu i kako ćemo mi imamo problem fudbal, rukomet, košarka. Pogledajte gde su ti sportovi. To su sportovi sa brzom promjenom pravca kretanja. Znači, ili je doskok ili je promjena pravca kretanja u pitanju. Nemoguće da ja iz ove pozicije napravim uspešnu promjenu pravca kretanja da se vratim. Jer moj osnovac na ovoj desnoj nozi, ja odmah moram pasti i ulazim u onu tipičnu situaciju valgusa i sa rotacijom. Znači, da bi promenili pravac kretanja, moramo da usitnimo korak. Ako usitnimo korak, to je ono što radite li sebi da bi se namislili na loptu. Svaki koji ne usitni korak će potpuno neuspešno udariti tu loptu. Znači, moramo da učimo decu pravilnosti. Šta je siguran korak, šta je nesiguran korak i koja je pozicija nesigurna, pogotovo za promjenu pravca kretanja. Ovo isto je jedna studija od 2009. Vrlo je simpatično da to izanalizirate, da razmišljate o tome, da decu učite kod promjene pravca kretanja, da ih ne trebate uspjeti vraćanje nazad ako ne budu naučili kako da napravi usjetni da bi se nazad vratili. Idemo dalje. I još jedna stvar koja mene kao lekara zanima, to je fleksibilnost. Naše velike grupe mišića, sad ne govorimo o pojedinačnim, morate stalno stimulisati. Znači, jedna stvar je da vi njih motorički osposobite i da te motoričke radnje ponavljate, a druga stvar je da te mišiće koje ste motorički osposobili dovedete u fleksibilno stanje da bi oni, da ne bi bili kruti, da bi bili funkcionalni. To postižemo vrlo jednostavno, svaki put, svakodnevno, pošto gotovo svakodnevno imaju treninge, rastezanje 2 puta po 30 sekundi svake od velikih grupa mišića. Nas pre svega zanimaju mišići donjih ekstremiteta, zato što o tome govorimo, svakako i gornja grupa mora da učestvuje. Idemo dalje. Kako ćemo da radimo te vežbe balansa i propriocepcije? Krenemo od najjednostavnijih testova, idemo dalje. Onda krenemo sa skokovima i doskocima, što više ponavljanja doskoka. Ono što je važno također znati da malu decu ne smijemo puštati sa velikih visina, postoji neka pravila, tako sa koje visine puštamo decu koje je uzrasnog doba da doskakuju i da će raditi doskoke na jednu ili na 2 noge. Sljedeće, ovo je jedna vežba balansa na lopti, ovo kako god se zvala ova lopta, zaboravio sam. I sad ono što je specifičnija stvar, ovo su neke osnovne vežbe za sve.
nevezano za košarku, idemo malo specifičnije, sljedeći, vežbe balansa. U ovakvoj poziciji gotovo je nemoguće da vam sportistkinja napravi valgus poziciju, kad je postavite na ovo, zato što će odmah da padne, neće ni stići da dođu čučenje, idemo specifičnije vežbe balansa. Nas zanimaju pre svega ove vežbe balansa na jednoj nozi. I ono što ja hoću da vam kažem, ja živim na Zvezdari, blizu sportskog centra Olib. I onda povremeno, pošto odem gore da tečkaram, igram tenis i zezam se sa svojom decom, vidim ljude koji dovedu svoje mlade sportiste da urade neke vežbe, pa između ostalog i vežbe balansa. Pa ih porede u dvije kolone kako treba, i kao ajmo sad i sad deca urade ovako, ajmo na drugu nogu, deca urade ovako, dobro, to smo uradili, ajmo još jednom i sve ok, gotovo. Ja sam bio u vojsci i znam što znači ostav. Ostav je komanda kad neko ne uradi dobro određenu vežbu. I onda cijela grupa radi iz početka. Ja ne znam da li to postoji kod vas u sportu, ali ta djeca, to ja što gledam, to je sve za ostav. Razumijete? Ostav, dok svi ne urade pravilno te vežbe, nemojte ljudi da odustajete, radite ih 3 puta sedmično, po 10 minuta i imat ćete rezultat, ali neka ih svi urade pravilno. Vežbe balansa su jako važne, ajmo dalje. Zašto mislim da su jako važne, dokazuju ovi ljudi koji su to uspjeli da urade. Evo jedne studije, zapravo dao sam vam dizajn studije da biste razumeli kako ja zamišljam da Bože zdravlja sljedeće godine nešto i uradim. Znači, ovo su radili na rukometašicama, 3 godine su radili, prva grupa je bila 694 igračice, poslije 855, poslije je bilo 850 igračica, radili su, ponavljali su, za 2 godine su imali sa 29 na 17, oko 50% su smanjili povredu prednje ukrštene veze na tom nivou na kojem su oni radili. Znači, nije to uopšte bio loš rezultat, priznaćete. Jel' tako? Idemo dalje. Može to i bolje. Sad, ovo je, na primjer, opet bilo na devojkama. Ja sad uzimam ovo zato što su mi devojke veći problem od muškaraca, zato što imaju više povreda prednje ukrštene veze. Ovo je na devojkama koji igraju fudbal. I ovdje smo imali značajno smanjenje, znači za 88% smo dobili redukciju za smanjenje povreda prednje ukrštene veze redovnim vežbanjem balansa i propriocepcije. Sad možda je ovo vama nedovoljno ubedljivo, meni je vrlo ubedljivo, zato što su ovo naučno dokazani, potvrđeni, statistički potvrđeni rezultati. Idemo dalje. I došao sam do zaključka. Na osnovu uvida u dosadašnje naučne istraživanje možemo zaključiti da profilaktički neuromuskularni proprioceptivni trening program mogu donijeti direktne koristi, znači u smanjivanju incidence povrede prednje ukrštene veze. Hvala. Sljedeći slajd koristim samo da vas podsjetim šta radi ova ovdje devojka. Skoči, doskoči. U međuvremenu pravi vrlo kompleksne složene radnje i to radi ceo život, to su balerine. I opet se ne povrede tako često. Ako se pravilno vežba od početka do kraja, imamo velike šanse da se ni naši sportisti tako lako ne povređuju. Hvala na pažnji.